Kietu aduare security committee tengara Entumo pande Kitipanga tarikini 16 ang'ole neetuo apa neshuki ina tumo. Kietu aibung entumo sidai oleng ajo sinanu pilo ayiolou o county security committee. Nikietu aning'okino ajo ore ina tumo ang' nikietu aning'okino ajo kitipika ntarikini 27 te Narok Stadium ashu ena najo William Ole Mama Stadium. Etaa ina olong kiponu aosh ina tumo ang'. Niaku kiyieu ake nikiomon olosho pookin ajo ore ina olong ore mpango apa nikitipika pookin ontarikini 16 eishunye kutoka ajo sinanu pilo ayiolou Transmara South, kutoka Kilgoris constituency, kutoka Emurua Dikir, kutoka Narok West, kutoka Narok South, kutoka Narok East o Narok North aninyeti Entumo William Ole Mama Stadium. Eishunye supporters lang pookin ina olong, supporters lang wotu Entumo amu ore oltung'ani olotu arikoo ina tumo a chief guest no olote lo rais William Ruto ajo sinanu pilo ayiolou netii sininye olote lo rais otagelua Mheshimiwa Rigathi aninye otagelua metaa ninye olotu asuj olarikok pookin le Kenya Kwanza. Kiata larikok pookin lormaasai oing'ua Kajiado, neing'ua Sambur, neing'ua Laikipia, eishunye pookin sinye ina olong ajo sinanu pilo ayiolou. Niaku ore entumo naa sidai pii naa wotu tesotua ilpayiani olbarnot ontomonok eishunye. Nemetii shida Narok Town, etii osotua, etii security ya kutosha, nemetii enyamali pookin hata kidogo. Ore naa ewueji nikitii naa enkopisi ya county commissioner. Nikimbung'ie entumo aitobiraki, nikitoning'ote, nemetii enyamali naa keendelea entumo anaa enikimpanga opake. Kindipa entumo aitobiraki neeku taa kipuo aendelea tentumo ntarikini 27 Jumaa. Naa ore mpango apa pookin nikitaasa coordination te pooki wueji naa kiteru saai aendelea ajo sinanu pilo ayiolou anaa enikimpanga. Neeku aikintoomon Ntae pookin olosho pookin wotu amu entumo ake osotua nikiponu airorie Ntae aaliki mpangoni pookin anaa enikimpanga ajo sinanu pilo ayiolou. Neeku ina aitabaiki enkitoomon ake kintoomon Ntae pookin.